panahon sa botohan. Sa pagpili kandidato dapat ikaw utukan. Ayaw pag tinapulan, ila-ilahat yung maayo kung karapat-dapat pa sila sa ilang pwesto kay na ay upang politiko nga pugihan lang. Kung duol na ang election perte kayo makatabang. Dili mabang ilang mga bulatek, saan nila puro landi ay atik-atik para makabitik og mga butante. Sa pangampanya dili sila mabakante. Puruin natin duhol-duhol dayon, labi na sa mga kabos ug mga masakipon. Gunit-gunit dayon sa kamot perte makagakos, pero pag makadaog sos wala di ay pulos. Ayaw patak-patak-patak-pataka sa pagpili o kandidato. Dapat maguna-una-una-una kung sikin sa ang iboto. Ilan, pagpangilan, kasagarang gipanghimo. Sa ilang, saad-saad, dili ta magpatonto. Sugod sa una, hangtod karon daghang gipanggutom kay walay grado ug way panginabuhi nga taro. Kung naaman ka ni trabaho, gamay ra pud yung sweldo, igo-igo ra makakaon sa saon pag-asenso. Dagan na high blood ang ulo na nakit, kung sila magkasakit sa tamban di kapalit nang lagom na lang ang wait. Kay sobra ka mahal ang bayad sa doktor ug mga ospital. Daron lang sila botohan, silang tirada. Mga tan o bugas, pinapagkwarta. Ayaw pagpauto, gawat na lang na. Grasya na siya, apan ayaw lang sabang sa inyong maluta. Wa ilang pangalan, ilang mga gibuhat. Di angay sa ligan, kung kita magpadala. Kinsay alao, di tarapon nga kabos, perming iutot. Ayaw patak-patak-patak-pataka sa pagpili o kandidato. Dapat maguna-una-una-una kung sikin sa ang iboto. Ilan, pagpangilan, kasagarang gipanghimo. Sa ilang, saad-saad, dili ta magpatonto. Nanay, tatay, dudong, inday, sa inyong pagboto kamo pagbantay. Kaumaon sa atong nasod, kaninyo nag-agad. Busang pili unta, andunay abilidad sa pagserbisyo o dili sa pagpangawat sa ilang mga binuang dili ta magpalipat. Kung wa mo kailang kung sigit sa kining tawhana, ayaw maglangay-langay, hala sige, tukian. Ayaw pagpadala sa bisan unsa nga itanyag sa mga limbungan dili ta angay magpailat. Kaya kang mga nanaganan sulong ug baskara sa panahon sila mo ang ibabutan kung ana sila. Apan kung imong tukiin ang tinuod kapag katao, pati di ang patasaw niya lahi ang iyang plano. Unsay mahita po kung naana siya sa pwesto, hadya sa tungguin sa hot siya kadato. Ayaw patak-patak-patak-pataka sa pagpili o kandidato. Dapat maguna-una-una-una kung sikin sa ang iboto. Ilan, pagpangilan, kasagarang gipanghimo. Sa ilang, saad-saad, dili ta magpatonto. Ayaw patak-patak-patak-pataka sa pagpili o kandidato. Dapat maguna-una-una-una kung sikin sa ang iboto. Ilan, pagpangilan, kasagarang gipanghimo. Sa ilang, saad-saad, dili ta magpatonto. Ayaw patak-patak-patak-pataka sa pagpili o kandidato. Dapat maguna-una-una-una kung sikin sa ang iboto. Ilan, pagpangilan, kasagarang gipanghimo. Sa ilang, saad-saad, dili ta magpatonto.